Ako želiš da zarađuješ više, imaš slobodno vreme za porodicu, izađeš iz dugova, otplatiš hipoteku, auto, više putuješ, pomažeš drugima i ostvariš svoje snove, moraš da pokreneš sopstveni biznis. Danas je to moguće radeći od kuće preko GDI Global Domains International. Ne gubi vreme pokrećući prilike za zaradu od kuće na platformama koje se pojavljuju i nestaju, koje nemaju prave proizvode ili nisu stvarne. Prekini da skačeš sa posla na posao i počni da gradiš stabilan prihod. GD je prava, legalna i stabilna kompanija sa više od 25 godina na tržištu, osnovana u Sjedinjenim Državama još 1999. godine i isplaćuje bez greške. Ovde ne gradiš na pesku, već na čvrstim temeljima, tako da ne gubiš ono najvrednije što imaš, svoje vreme, trud i poverenje koje drugi imaju u tebe. Mnogi ljudi gube svoje partnere i timove zato što ih prebacuju iz jednog posla u drugi koji na kraju propadne. Sa GDI-em gradiš nešto stabilno i dugoročno. Kad se prijaviš na GDI, imaš 7 dana da isprobaš platformu. Sam biraš ime svog domena, koje će biti ime tvog biznesa na internetu i završava se na www.s. GDI ti omogućava da napraviš svoj profesionalni web sajt. To je tvoja online vizit karta za promociju svega što želiš, čak i ako nemaš tehničko iskustvo. Imaš pristup više od 100 profesionalnih šablona, jednostavnom kreatoru stranica, formularima za prikupljanje kontakt podataka i alatima za izgradnju poverenja sa svojim mušterijama i potencijalnim klijentima. Ovo će te učiniti profesionalnijem i pouzdanijem u svemu što radiš. Pored toga, dobijaš do 10 profesionalnih e-mail adresa za samo $10 mesečno, što GDI čini jednom od najpovoljnijih profesionalnih usluga za web sajtove na tržištu. Sada, kako možeš da zaradiš novac sa GDI-em? Možda zarađuješ promovišući GDI drugim ljudima koristeći video materijale i alate kompanije, a također možeš da iskoristiš GDI rotator preko našeg tima, što ti omogućava da dobiješ potencijalni spillover unutar svoje organizacije. Za svaku osobu koju preporučiš GDI-u, zarađuješ $1 mesečno, do 5 nivoa dubine. Ovaj sistem je jednostavan, lak i potpuno se može duplirati. Radi automatski i možeš da zarađuješ čak i dok spavaš jer radiš kao deo tima. Samo reklamira i deli informacije. Da bi bolje razumeo, pogledaj ove primere. Ako preporučiš 5 ljudi u jednom mesecu i svaki od njih preporuči još 5 ljudi sljedećeg meseca i taj proces se nastavi do 5. nivoa, za 5 meseci možeš zarađivati $3.905 mesečno od rezidualnog prihoda. Ako preporučiš 10 ljudi i svaki od njih preporuči još 10 ljudi do 5 nivoa dubine, zarađivao bi više od $111.000 mesečno. Nije važno koliko vremena ti je potrebno. Sve ovo je moguće ako promovišeš GDI priliku. Ovi primjeri pokazuju moć dupliranja i rezidualnog prihoda. U GDI-u nema ograničenja. Ako preporučiš jednu osobu koja radi sa GDI-em, to može značiti $1.000 doživotnog rezidualnog prihoda. Imamo 1000 ljudi širom sveta koji zarađuju sa GDI-emom. Ne postoji ograničenje koliko ljudi možeš preporučiti ili koliko ljudi tvoj tim može dovesti. Ovo je globalni biznis i tvoj prihod raste sa svakom osobom koja se prijavi u tvojoj organizaciji. Pored rezidualnog prihoda, GDI nudi i dodatne bonuse. Zarađuješ nedeljni bonus od $100 kada preporučiš 5 korisnika između ponedeljka i nedelje u ponoć. Ako preporučiš 10 korisnika, zarađuješ $200. Dobijaš bonus za učenje $25 kada završiš početne korake programa koji su veoma jednostavni i imaš do 2 meseca da ih završiš. Postoji i bonus za dupliranje u vezi sa bonusom za učenje. Zarađuješ $25 za svakog direktnog člana koji osvoji svoj bonus za učenje. Na primjer, ako imaš 10 direktnih članova koji dobiju svoj bonus, dobijaš dodatnih $250 i tu se ne završava. GDI isplaćuje bonuse na beskonačno nivoa kad ispuniš uslove kompenzacionog plana i nudi bonus od $5000 za lidere koji izgrade biznis na velikoj skali. Postoji još veći potencijal. Kada postaneš premium član, tvoj rezidualni prihod raste, a možeš i strateški da postavljaš nove članove unutar svog tima kako bi stvorio spillover i podstakao rast. Za početak ti nisu potrebne kriptovalute niti komplikovane investicije. Možeš da platiš debitnom karticom, kreditnom karticom ili putem PayPala. Članarina košta samo $10 mesečno. Ova mala investicija je ključ za biznis jer te održava aktivnim i omogućava ti da nastaviš da gradiš rezidualni prihod iz meseca u mesec. Ako neko ne može da plati $10 da održi biznis koji mu može doneti slobodu vremena i finansijsku slobodu, ne znam šta može da uradi da bi napredovao. Ključ uspeha u GDI-u je da istraješ. Ako ostaneš aktivan i dosledan, tvoj prihod će vremenom rasti. Posmatraj GDI kao penzioni plan za izlazak iz običnih poslova.
Ako napustiš biznis, gubiš priliku, gubiš svoju strukturu i gubiš svoj trud i novac. GDI isplaćuje širom sveta putem čeka ili PayPala. Ako tražiš pravu, stabilnu i proverenu priliku da zarađuješ od kuće bez velikih ulaganja, GDI može biti način da izgradiš budućnost kakvu želiš. Potrebno je samo da podeliš informacije sa ljudima, ne moraš ništa da prodaješ, samo deliš video snimke. Također radimo masovno oglašavanje sa potencijalnim spillover efektom u našem timu. Ne možemo to da garantujemo jer posao počinje sa tvojim timom. Dajemo ti sve alate za promociju GDI-a. Prijavi se preko osobe koja ti je podelila ovaj video i započni svoj biznis sa GDI-em već danas. Ne gubi više vremena. Ovo nije nešto o čemu treba 2 puta da razmišljaš. Postoji globalna ekonomska kriza i svi traže priliku da napreduju. Mi smo na pravom mestu sa Global Domains International. Dobrodošao u GDI.